Labisa. Yes, hello. Ogunogamba na Bruce. Bruce oha. How fast do we have this? Of course echo nabani chimangu tokumanya. Kunkati nyono banyeta Bruce. Continue. Munyanya maki inogo wa kwatso katwaroko okashera ombite bijingirire. Onanyira kubuza maki ino mwinawo chimwino kwe ningo kamwita. Mwine kana katwa twagire tukafuruka twatwaza za ntungamo. Ahita kutwine business. Bitogwe boda niyo kweta business. Gambera tere. Joga nkizemo gusana. Mujoga basajja mwe. Wagame ni vuga boda no. Twine business twine amasumu electronics ntayi mwine. Hariho buzubu. Otumuniyora. Hati okashija we. Pesa tuzebisibura. Koko tushache tukura. Yani kushabe kintu kimwe wata munyanya ompinduraho muka. Ayiwamwigire wamukozere owakozere ki murete sitakizire tukakore kintu cyo takubasa kukiza nebikonebire abo batsa kushangaho ngaho mukasenta korumu twate twaro wanyu mwena tubatemateme abo kuba umufisha we shango mwana umuzira kuruzo mwana we yamunecyaringa yamutaho yamushomesa ngo agire kuyahindura family yoka mukwato kijoka muroga akwaje ngo wanyu muri yabarogi kandi by'abantu ni imagine kwato mwana bahereze campus oriyo myaka 35 kila koine okuzirewa kikao kila koine no jangu wawe no manto ile sente ronda class zawe nika kurondo mwana muziro wate mubwire ukafuka twaro dore ukazara mwabana ukiza kandi imwe kandi ushijo butine sente ni mukabona barasaba kazi mukaba kubatera mazima abo tine sente abo cyita kuma class zawe mazima mweshibona abashira bakazi babe nabakazi bona no jangu babashikire ninga no jangu buri omwe kwakwe basa kugira ngo arete bintu asho mushikeni mukunda ninga ke yankunzire iwarangunga mukwata na mhamba na ninga na mukidnapping ninga haha bwo kwenda reka ngambere kashija onye kishobo kumyanyezo kamuroga are yana kuna ninga haha bwo kwenda kwe omukano bakumanyi tubakumanya ko ngati bendwe na mutwije twatunge twatunge bintu twijere tuweyanjure bandeto wanyu na nyimtwaro muka Umusajja mutwete gukora. bitkashije okambere mango nakanyankore orino musoga hatino nango bazo muzare mwabana bono bamaremu omuheze mutwizi wabara iwe wale mwahato kiruku mukuru kwenda ngo tamferwa ejo na ravu chejo kakugambere waba no mango toile sente zo kushera mukazi kwataka kiraka wako ukato mumpare otere hakahiyo kagambe sitebekana abanze kukore yo gumonyi hoburoji ke wamurogire ongambere ngize kutere bitu mwana okanogamba kubi Onshiba bakuja munyondi omfumu ninga nindoga ninga rukundo niyo connecting abantu atike yankuze no teganya kubona bako bakona ati nyenda kubuza ubwo mushoboza kumukunda turashangira ashomere ni wamushomise nimo mwamshomise okura ko kuona kuza kushikaho kamukunda kamurari yo muntu ni wamukurize nimo mwamukurize wena hatu nogeza okumayisa ngo kamushanga lyari yo mushikara kuburabura atine makuru karika no mushitimu ndika no mushitwa mani ashomere hatu nakwetegeza hatu nogeza okumayisa ngutata nekifire aine makuru kuza ninga kuzo mushiki wa kamutaho akamunecya ngo kashanga tebekini ari murungi ashomere two bitu mwana asinye byo kantabwa makaniyo kubugamba kare ngambira kiranshonga turebe Full time. Utaferwa part 2 kandi za YouTube subscribing. Ankore TV, Ankore TV. Nkore to the world.